Mas pasik na nga ning barangay services king syudad na ning Mabalacat. Kay balang tinanggap bayong service patrol vehicles reng 27 barangay ning syudad. Formal na lang dinaking Pampanga Governor Lilian Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda reng saken king flag raising ceremony aganapan nganing Lunes, August 3 king Kapitolyu. Penny mo na ning Mabalacat City Mayor Attorney Gel Daquino reng barangay kapitan king pamananggap kareng service patrol vehicle ay iba't king provincial government ng Pampanga. Keti, pasalamat kay Mayor Aquino king balaw sa suporta ning provincial government. Agpangkaya, makasawpla reng bayong saken, banga pabilis ing pamanatad serbisyo kareng komunidad at apabilis ing pamamakibat ning barangay kareng emergency at aliwapang pamangailangan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga Balita ang tutuking Balen, susuyo.